Lea whawhiloaki o e pia mohono hofi, mohono whakatapui o e whale interneti e Tupou High School, whahaukope e whawhe whakalanglangi o e ahoni, ko Princesi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Pia ko ki polokalama pia ku kamata aki ai whiohi anga o e pongpongi ni i e wau tānak tuunga ai apiakoni ko no whakawa ai loki Zoom koe ni. Pea koe hoko atu ki he konga hono wa koe tānak tuunga ai e kamata aki ai tempale tapu tatake pia he kolisi lolotonga. Koe himi ulu aki koe ono nge au tolungo fulu himi pea e lau atu e soakai ake meta koe matapu le lahi tangata ia. Pea koe folfola koe whangfulu mātolo i ngahe sāme. Whangfulu mātolo i ngahe sāme. E lau atu e whaiwhikau marameone mālua. Koe a te utalahia o e tapuni Siliva Campus. Koe lotu. Koe lotu o whakatapui ai aho pia mohono ngahi ngāwe anga. Pea kau whakatahai pia mai loki interneti koe ni ko ngona pia koloa iai ai apiakoni e whahoko pia e ekpalesteni o siaswe siriana tauataina o Tonga. Ko whaiwhikau toke tāte vita koloa ia havea. Ko e lea taritari whakahoko pia e palestiniako o e siasi. Ko whaiwhikau te vita toke tā hala pale whao. Iai ai whame i te o e aho, pia e tataki pia e kauifi ai kau polisi, kuna o i heni kau whataha i he whatungia o e aho ni. Koe lipohoti pe koe whakamatala whakatao e tataki atu pia, pe whahoko atu pia e pule ako, ko whaiwhikau te vita tuipulotu tautai o le po whinau. Ia lewa pia mo e hiva hono ua, pia oku whatu ai hiva koe ni mea whiripai vahe wha. Pia hoko atu ki he ui o ngahi tuunga pia me he form taha ki he form fitu. Tatake atu pe ia e lotu kalafi palaki. Pia kahiri ai ui o ngahi tuunga e hoko atu ki he kauifi, pia moe ki hiva iloa pe koe ni koe chingo peo. Pia whoaki moe ngahi pale, pia moe ngahi whalang langi, maa ki nau tolu kotoa pe ko nau ikuna. Ai ngahi whatongia whakaako o e tawawhe ua tolu. Pia e whakahoko atu e tufua lapani, whaiwhikau Simeone halai whanua. Pia e hoko atu ki he sāme te au ka koe item hono whaia. Hiva hono whaia koe sāme te au o whatu mea ia hiva koe ni. Pea kahiria, pea toa e koloa me whawhe whakalanglangi o e ahoni. Ko Princesi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Ka koe sea pe whokia o e kolistutuku o e ako maa o lunga ko Tupou. Iai mo e item hono nima koe kaui whipe ia sia ko mo ui aunga. Pea koe lea whakamalo koe Palestini o e siasi whaiwhikau toke tā te vita koloa ia havea. Hoko atu ke himi whakaosi e lauia e tax o e kolisi Tupou High School. Tax o e kolisi ke tau wawhe maua tolu. Hoko atu ke lea ke lotu whakaosi pea mo e whaswhafonua. Pea koe kakato ia polokalama o e ahoni. Ka ke koe whatongia o e mahina koe ni ko Novema. Koe whakamā opo ia ai whakaitau whakaako koe ni. Talo me e wike ko osi ka mata mai e ngahi ako toka mua. Hoko hake ke ngahi iako teu ka o mai ngahi ako e pule anga. Pea au mai ke wikeni o koe ai ako e ngahi siasi. Ngahi siasi ke i Tongatapu ni. Kau mai ngai o tu motu me i toke lau ka kua ngona atu. O ngona atu me tau le teo. Walfitu poine nima e whae ma. Tau mua kotoa pe ke whawhainga mali i. Ai taha kotoa pe o ko i kai teke lava mai ke ngahi kātoa ngā ke o whahoko e whonuani. Tatau pe i tongani kātoa.
Pea whiwhia ia mo tolo e tonga kotoa pe me ngai whanua ke I tua pleanga. Ka ko whamalo ai pule ka mai ka ngau e kotoa ai le tio wal fitu poine ni ma e whae ma. I he tau whengau e aki. I he taimi kotoa pe. Whamalo foki ke sponsor o e Ahio ni. Ko e kautaha kolisto tuku pe ai sia ko mo ui au ngā ka o ma ai sia finance. Whamalo ko hui ko e sponsor kai o atu hanga tonu I he tau le tio pia mo e tau pesi Facebook a ai Broadcom FM Broadcasting ke tau inas koto ai ok mau tala manu atu ai tau le tio ki he ngai tanak tu unga koto pe ok whakahoko I kai ngata I Tongatapu ni ka mai ngai otomotu e ua hapai wawa uongoni ua pe mo e hoko pe atu ai whakaos osi o e wha I tau whakako koe ni o whama opo ki he wike ka una ka koe e tāla monu ia ko whakao atu me tau le tio ka ngā ue kotoa pe mo e pule o e whaleni whatawange ki he laumali o e Christmasi whakatotofo e ne kelesi ia ki nau tolu kotoa pe ko nau lava mea I ngahi api ako mo ki nau tolu e kau takse ngahi api ako kaya ngepe ko e koloa na e to me he tahine kuini o feina o e otu Tonga. Ko haki I tale niti ko whakakoloa aki e otu a hamo ui a haki I tamasi. Pe ko haki I tahine. I he malae o e ako o kone ngawe I lele I malae o e ako pe aku mao e ne mo ui ai. Ko sipoti o mao e mo ui ai. Ko tokanga o mao e mo ui ai. Ko whalehanga mai whanau whewhine o mao e mo ui ai. Ka ke o ngawe I e nima pea mo e popo e loto mo e whakaukau ki ai ai taleniti ko ia pea ku tonunga ia tapape. Ka koe pongpongini la a lelepe a Vaololoa Tupou High School o atohanga tonu ai o au tanak tuunga o e pongpongini ka umafoki ai whakawa o e loki interneti tau mua ke Zoom ko hui ko e ngahi waa ki tua ngahi waa o e apiakoni o ko nau I tāpun siliva ka uma ai waa nuku tuuta ai whakafe whakalangi o e Ahio ni tahine princesi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita tatalile ia he Palestini o e sesi ka uma ai Palestini ako pule ako kau ma ai tiuta lahi kau whai ako whanau ako kau mai kau wifi ai kau polisi nau ihene o popo pe atokoni ki kau wifi ai sia ko mo ui aunga pia kuinga maari e pe ia o ku aunga ai tangata Tupou High School ia feitu pe o kune ai whawhetai o kei huelo e mama lahi ko ia me he whale o Tupou ka o ma ai hautoka o e whanua tahine kuini pia ko whetaki ni ma whakataha pia mo e haue ki o e whanua ka o ma e kloa ia ai Tupou High School ko hono ko ia wheitau lalo ai tahine princesi ka e mea mai a honi ke whalangangi ai koloa mawingani tau hoko atu moi polo kalama. Atu mau whatawanga pe kuang lele at ke ngai feito keke Tabuki tau inas ko toa Ahio tua mafi Tabuki kere tupu ai lotu Kaku whakatapu ko tutuanga mama maatonga pamono ka Kata batu tahine princess Salote Mafile'o Pilolevu Tuita Ako wharangi o katoanga tanak tuunga Ai ako maronga ko Tupou ke wanoa wa tolu Ia koe pataloni lahi. Kau waka tutuksi ako mui anga. Tapu ke eik pasteni o siasi. Tapu ke pasteni ako.
Ia kore whamore more atu. Tuku mua ke a whaki e a whakatapuni. Tā ke whakakoata ki whatongi a koeni. I whakataurama atu, a konga uraki. O tau poro karama, tāna ki tuunga, ki wanoa ua tolu. Hiri veo ki whakahoa a, e whai atu a rea tātari, e taha kautu tarahi. E wa anukunuku, e ka hiri ia, e whai bambo tau rotu. E ka hiri ia, pato ki hoko atu, a tau poro karama. Maro au pitu. E polokalama o e pongpong ini. Ko e tiu talahi o e wa anukunuku ko atnai sa fi haki. Salote Mafile'o, Pilolevu, Tuita, foi a Vaololoa ko Tupou. Tapos kita kata presidente CC. Tapos que presidente o CC. Tapos que presidente ko Tuku, ako malunga ko Tupou. Tapos que por ako kai o mai ka ngawe ai ako malunga ko Tupou kai be ki whanau ako taine princess o ku tome pe fia ai kere o si yo a feita lalo ka ke tari ai kore na fai atu ke mea mai he honi o whakalangi ai kātoanga tāna ki tōnga ai ako malunga ko Tupou ke whaita wako e wāwhi wafulu mātolu o kia e pok whaou o whailonga i moi he honi i he ako ngani ai mea bena e whinangalo ke e wheitu una ke whakalakalaka ai māmau ilo pa moe poto o tau o manaki ke whakailonga he aho koeni mea bena e lau maare e whaitu ona. Pea whaita o toiwi e tangata ik pure ako. Kai o mai ka unga aue, e ako malunga. Ke turi fua, ki he kawenga pe moe tamua. Na e whinangalo ke whaitu ona, pea koe ahoni. Wa usiha e ako angani. A e pok fōu ko ia. Pea tau fia. I tau whakawetagi o toa mafi. Whakatau lama ko whai mai ako anga. Kai o mai pou ko whai he whaitu ona. Moe tokoni. I ono whakalakalaka. Ai polokala mako. O ako maalunga ko Tupou. Mau fia ke tai le rei koe. O mea mahi ahoni. Ke whakakoloa. Ai ngāwe ko lawa. Pea moe tāna ki tuunga. O tau amanaki ai ako maalunga ko Tupou. Paki hare ai moua. Whakafufonga tangata ik pure ako ka o mai ka ngawe ako malunga ko Tupou. Whakawhitai peki o tua mafi. Whakatawang peki o tua mafi. Ike whakapulupula e wheitu ona. Koe hui kai ngahi tokoni me pou ko toa pek whai. Ke whakalakalaka. Ai polokala mako. Ai ako malunga ko Tupou. Lewa malanga kau tatau atu. Malo. Imi uluaki ni mangeo whang fulumata ham lawa tu e hamako prescott. No rake folfolahimi e kamata ke tau kātoanga mamafa ke pongpongi ni mangeo whang fulumata himi ni mawhata kata ke momea ke tau hiva. Koe tala ofa au tau otua nai pau ke hau. Koe hau toka talanga i mei mua nai pau ke hau. Pea nai lau ai kau palo fita koe eiki tene whakangatahia.
ai se ae, ne tala e alo i ha tamasii, e ki o langi mo mamani foki a tamasii, pea e hirifaki o nouma ai pure ki e tuku i whanua. Si. Vai ki ai a ngahi au ki nima o nau punou. Hau e kakaina e nofo haisia o nau punou. Tau ataina lewa ai popula. Pea whaisi uperi ai ufonua. Aine Princess Pure. Oe Patalonia oe katahtu tuku asia ko mui aonga. Fa falanglangi ke katoanga tanak tuunga.
ai ako maanunga o Tupou. Tapu atu alaisia mo kolonga. Ka tā mo ke motuani ke hanga ki whakatau ke i atu. Ki polokalama kamata o bongbongi ni. Tahine tapa mo feitu una. O ke toka mea i bea visone ko si hanga whakatoka. Pea mo whakaukau. Ke hiki pea mo polokalama ako. I hako maalunga ko Tupou. Waipe hoki mātu a heni, o kunau whai, a whingau e aki. Tam hi office e pure ako, ta mo ne kau ngau e. Ta mo e brother school o e api ako, Olsen High School, Brisbane, Australia. Kau taha tutuku, sia ka mo i aonga, PTA, ta mo e poate ai ako. Nau whakatoka e ngā au e koe ni, ke turi fua. Koe hui kene hanga o whakamā anu, pa mo teke ke mawhao atu ai hiki ai ako i he Polokalama National, tānaki mai ai mo u Polokalama International ke regular, i he whanonga anga koe ni, i hala whanonga ai ako. Koe ki ngā aue o pongpongi ni, is an electronic resource center. It's an internet link and technology integration. Ngā hoa uruaki, ko whakanau ka katoia, ki te whito pia mei hen, kono whakanau i. O sia ngahi nau laptop, o sia ipa mo nau internet link ki he Zoom, lava koneki, ta mo outer campus, nuku, ta mo tāpun siriva, pia koneki, ta mo asle eria. Ka whakaukau ko hiki ne hanga o toko nii, ai teaching and learning, ai whanau ako. Ko whesi uroaki en. Ko whesi wa e hoko atu, ai whakanau, i ngahi lab koe, ngahi department. Science, Form 2, Language Laboratory, Computer Laboratory, Electronic Library. E hoko atu whakanau koe apa mono Polokalama, kene whakamā anu, mo whawhao atu, ai ako, o hange ke turi fua, ke whakaamu e wheitu una. Tahine pinsesi ke mea i behe wheitu una, neongo e māmā pia mo hopo kia. Ta mo e lusia ki tau langa, kai kai ke tuko e waka, kai whae kakao. Ki tau kei whanonga pe mo wakawakao, hui ke lava, ai visone, ai wheitu una. Ka hanon poupou i o e ako, i sasu e siri ana, mo ne ngahi ako. Ka behe ke whanua, ko hanga whakawhi i wheitu una. Ke ana rei mua, ka whakamonuka ange ai ripine, Electronic Resource Center, he pongpongini, ka mo whakawa, le mea ki ai, ki ngai whakanauna, malo. Koe takani Palestine pea kau taha ako tutuku o e ako maa olunga ko Tupou High School ka koe tahine whaafe whalangi o e aho kone mea atu ke whaawa ai whale interneti koe ni whawhainga mali i ke lawa o Zoom kai ngata i ongo waa o e api ako maa olunga ko Tupou i he tāpun siriwa ka o maa waa nuku ke whawhainga mali i ai ako lava peo whahoko ate ako me Vaololoa pe a peo me wahi waa me tople ang whawa ai lokini pe ako whawhofau pito ai loki koe ni pe a au tautui e to e whalakalaka nge pe moe ako neongo kutuu i hihifo ka o mahahake ai ongo waa koe ni kai whainga mali e lelei au pito ai ako ke whahoko hanga tonu atu pe me i Vaololoa i ha taimi e ngari alo tāmaki ai Anatola ia ia ngahi whakatamaki hoko pe ko ha ngahi palopale mai hoko i e whonua malawa lelei peo whahoko ai ako ia
me loki koe ni. O i kai ngata e kai au peki tua pleanga a e tāpo aki ko ia. Kolo ia i ako maalunga ko Tupou, ka koe whai toko nia e ki nau tole kau kolistu tuku, koe mea i au tau whawhetai. Koe ia e kau kolistu tuku he ngahi api ako ko toa pe ku nau tuu ke popo, pe nau wala nima mai ke toko nii. Ai ako ai whanau, pe ako monu ia e tau tangata o e aho ni. O ku whainga mālie ai ako, whainga mālie mo i mea ngā ue o whai ake ai ako ke toi māmangi ange ai ako ngā ue mo e whekumi whakaata mai o whai he whanau ko toa pe. Ka koe polokalama koe ni o kuato ato. Tono pe me i Vaololoa me holo toketa a Kiloni Ahio hall koe Vaololoa ene. Ui pe hono kau Tuita lahe kau ma hono kau tokoni pule ako me he ngahi waa nuku kau ma tapun siliva kau ku whepopo wake ngahi tuunga kotoa pe ke langa ai ako. Pea whatu plekina ai mama moi poto whakautua ko ia e atamai o e whanau. Fie whamalo ia e pe ai sponsor o e aho ni. Kau taha kolistu tuku pe sia ko mo ui au ngā whamalo atu mai loto hounga ia. Kau maa sia finance i ho mo tokoni kai malawa o atu hanga tonu i he tau letio. Kau maa e tau Facebooka. Ai o wau o e aho ni. Ke mamata hanga tonu mai ki ai ki nau tolu ko toa pe. Hanga pe ko iok mo wakai mai ki ai i he loki interneti. O tau mua ke lava o Zoom. Pea o whama oi e mea ngā oi koe ni. Hanga pe ko iok mo mamata hanga tonu mai ki ai i he tau live streaming. Whaonga ia e tahine whawhi whalanglangi o e ahoni. Kau maa ki nau tolu ko toa pe ko nau lava atu ki loto, ki e whaleni. Ko ia. Ia e eik palestini o siasi, kau maa, kau whaiwhekau. Kau koristu tuku. Pule ako lolotonga koriskun Salote. Ko e palestini ako o e seswe siriana tawataina o tonga, te vita hala palefau. Kau maa, ai pule ako o e korisi ko tuipulotu whinau, whaiwhikau tuipulotu whinau. Lotonga whahoko e somu i he taimini. Hangai pe ko iak mo mea mai ki ai, he ngahi whitu keke. Tatau i tongani kau mātua pleanga. Ka koe whamalo loto honga, ke te mo tolko toa pe na mo loto lele. Na mo loto lele ka e sponsor ai katoa nga tānak tuunga koe ni mono whaka ma o e loki interneti. Zoom ai ako maalunga ko Tupou. Whalakalaka ai teknolosia. Ia wheitu pei mamani o tau iei ka ko malawa ke whea wau taki ai leo. Pea ikai ngata i he leo ka koe whe mamata aki i he ata. Pea au whoki moi ako, moi whekau o e ako ki ngahi wheitu ke he kotoa pe. Mau whakawhi loto mawhana ki moto, lua e tonga kotoa pe. Ke tau kau whakataha i e hoko atu o e konga hono ua o e whatongia o e aoni. Ko e o au tānak tuunga. Ko e ui o e ngahi tuunga pea hoko atu ki ngahi whakalangi makehe o e ahoni. Ko e whoaki o e ngahi pāle, maki nau tolu kotoa pe. Nā nau whai tōtō iwi i e malai o e ako. O ka mata me e form taha o au ke e form fitu. Ka koe taimi o e tō tau oku iai pe mo e taimi o e utu tau. Ka koe tau lawenga monu i he aho uluaki o tisema. Tau tā i mali he aho uluaki o tisema koe uri whohepote. Uri whohepoto whai he otua ma ki tau tolu kotoa pe. Tau koloa ia kotoa ai kau masa tau ngahe whamiri e ngahe wheitu kekehe. O tau iai. Ka lava pe no whakaaunga i ai
mea ngā ue koe ni. Pea te tau hoko ato hei ki e konga hono wa. Ifi, konga ifi kau polisi unau i hene o toko ni ke ifi ai ako maa o lunga ko Tupou. Kai ke koe mea lele ai tā mate a fi. Oko mau inga pe foke to e tokanga nge, to e tokanga nge ngai ahoni. Ko hi ko to e fu mawhana nge, fu laa nge pe ako mo e funga o e whanua. Mau inga pe ke tau whetokanga ake te whako ia, ko hi ko e tuunga o e ea pe mo e ahoni. Ko hi ko tau whanau e na wala ki he ngahi mea e hoko ai e vela ai. Kai he lolo tongane o ki whamano pe ai koloa koe ni. Ina se ako maalonga ko Tupou. O ato pe mga he whasi e kau wifi. Kai koe lolotonga ne o ko lolotonga whakoloa e tahine whawhi whalang o e ahone. Tahine ko princesi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Mea ngau e fo'o koe ni. Mea ngau e wha teknolosia ka ko tokoni pia popolahi au pitoia ki hono langa o ia ko whawhaingo fuange pia toe waweange ai ngā wea ka pau tahape ai whai ako. Malawa pe ke nofo atu pe ia me loki Zoom koe ni i Vaololoa. Kai mamatahanga tonu mai pe ni i koe me i tāpon siriwa ka o mā nuku. Pea moe ni i koto pe me i tua pleanga. Kai koe koloa ko manu i ai ako maalunga ko Tupou. Sia ko mo'ui au ngā tap tuku lolo ki e kovi. Kai whai lelei taha lolo tonga e whono ngā pia moe mo'ui. Ka koe mahu i ngā māli e ki te tau tolo e ngā oe o whai e kaukolistu tuku. O nge koe e koe nāu whapaanga ai oe o wau kakato e aho ni. Koe whakawa oe loki Zoom koe ni, interneti koe ni. Kau mai hoko atu ki e konga hono wa. Koe tānak tuunga e kolisi.
Ka kia koe lolotongani. Lolotongani o ko lava hono whakakoloa ai mea ngā ue wha o koe ni ka koe mea ngā ue whakateknolosia. Tako nei lelei au pito ia ki a koe tau whānau. Pea ko mea mai ai tahi nei princessi. Kau mā ik Palestini o sesi, kau mā ki nau tolu nā nau lava atu ki he whale Zoom internet koe ni. Ke whakama he whale ni. Mea mai e tahi nei princessi ke hoko atu ki he konga hono ua o e oa o e au ni. Ko e tāna ki tuunga ia. Koloa ia la. E kele o ia ko si ako mo o i au ngā. I hono whakoloa e hoi ki o e whanua. Kau mā whale lahi. Ai ngā ia ko anga ko toa peo tatau i Tongatapu ni kau mā ngā hei wheitu ke mei tua ple anga. Ke whamanu ai koloa na e toka ai pe ia me he whale o Tupou kau mā ai hoi ki o e whanua. Kau tau kau whataha atu i e holo toke tā Kiloni Ahio. Hall ko e Vaololoa ni mau kau whataha atu i e pongpongi ni whakawhi ki moto ai Tonga ko toa pe ke tau kau whataha i e polokalama o e pongpongi ni. Bono e whalawhalahim, te tau tohi vai, e polo kalama mau inga koin. Bono ono ngeau, tau ngā whalawahimi, ono tau noa, kataki tau hiru. Ke kainga, mo whakawhita, tau whakamalo, he mana ne whai. I pēteri hema, he konga mua, ai hoko tangata, aho tau o tua. Whakawhita, koe pehe te tau noa, whakamalo he ofa aho tau o tua. Ne tuku alangi, mo hono masani, kai hau o hui, Ahio a mamani.
Makai ki he potu, ne tokoto ai. O iau, hono tuku, he ai anga kai. Ko eiki, ne fotu he hao aonga. Na ikai ke hao, he whariwhanonga. Whawhetai, whawhetai. Koe peheti tau noa. Whamalo he ofa au tau o tua. Ne tuku alangi mohono masani. Kai hau o hui, a hia mamani. Wesu wawasi. Tau mo ki taua, ki whawhetai. He aho aloi, o kutai ai. Ko mea te pū e, ke ta tuku pā. Ke mate aki, ai hau tā pūha. Whawhetai, whawhetai. Ko pehe te tau noa. Whamalo he ofa au tau o tua. Ne tuku alangi mohono masani. Kai hau o hui, ai hea mamani. E whanga.
Kau ni mau mani kope. Ni mau hibu hiuta. Kau rene tai ni prinsesi Patalonia. Kau tutuku. Ni tani tuta pro kita ulang. Kau mau kafedayat. Kau kau taulangan ni dua bulan ahon. Kau mau siapa mau. Koe mea nai puri ko ha. Koe mea koe ongo pe moire o koe ku mau mamata. Ke whakalakalaka o e ako. Pea moe whai whatongia e a pia kone. Tāpoa ke mea ngau e ko ofa mai ake. Ka maa e poto moe tau kei ke tahui ake. Pea tuko e whatongia ko mau hufi. Ke laka I monu. Ia ngahi tāpoa kai a Fiona, ui koe kaha ue ako, moi whai whatongi ako mau whai. Mau whoki mai ki tauranga ke whai fo. Ai whraua ki nau tōlu ko kakata, ko nau tō ota. Ka whakao singa e, pe tua atu mei habini, ke nau o hoko atu ai ako, kūmiha ngā ue. Ko mau whamaloa singa e mātua mo kau tai whanau. Moi kuna ko toa pe ko whai. E he toko taha ko toa pe na e humai he kamata ngā koe ahon. Mau rau pe whawhidai. Hei kai te mau noa. Tau mai au ku puri ko e a Fiona na e whai whrau. Koen ko mau tūta. Ke tauranga e wafe uofu mātolu. Mau kai he mana e tāpua kai a Fiona. Te ko mau hiwa pe, ko e tōki mana e nai whai pe te rehema. Ai li rewa e o tua, ko e mea ke mati pe. Mo i hoko tangata, aha mea ku taingata. Te ko mana ko ia ku mau inasi ai, e whai tau ko ine Christmas. Te mau amanake atu kia toi tu. A tau fō munu ia. Ke tāpua ki ai ki mau tolko toa pe, mo i whatongia. Ke whua ki ngāhi pāre, me ngāhi whamalo, me ngāhi whakarangi. Ke tewi ai bē mo tāne ki mau tōru. Ki he mana ui kai hano toi ua. Neo nai whai mamani ka tamai ki rangi, ka koe whinangalo e a Fiona. Ke mau tāre tāpuaki. Oi mo ui nunu mo vete koe ni mo e whakamanaki. Iai haka, tamasi o nā sareti. Kone whawa e tāpua o langi, ke mau kau ngai nasi ai. Ngai pokalama ko whotutu ke haon tau kau mo koe, ke wafau Sisu Christ ko alo, kako mau whamu ui. Emeni. Tapa mo e a whio ai o toa mawhi. Ka tapa tahine. Ka koe tahine pataloni, o e ako tutuko e ako malongo Tupou. Ka tapu ke takatai pa stene o si. Toke tā te wita kolo i a hawea. Tapu ke pa stene ka wako tutuko. Si mo te vea. Tapu ke pa stene o e kau taha ngai mātua mo e kau whai ako. Tapu ke pule ako lolotonga o e apini. Tapu ke pule ako fo'ou. Tene kamata i apini i he tau kahau. Tapu ke o tokoni pule ako ka maa o tiu talahi mo kau whai ako, mo kau whai whikau. Ka kou kore whamole mole ke uhau atu e. Ni riu ki mautolu, si hawa, sa paoti Elohimi. Tu ke ulo mai ho fofonga, ka mau mo ui ai. Ko hapai he taraki paisteni ai whama opo e tau i he lotu. Pea ku tau whawhetai ki o toa mawhi. He kone ulo mai au no fofonga. Pea ku mo ui ai aku marungo Tupou. Tahine ku ke toutou he aki. E ngai whataha ai ako aho whakaukau
ki ako malung ko Tupou. Pea honi ko kamata ke amai ai ngai whakaukau ko ia. Ko hike tataki aki ai mama o e whonuani. Pea ku lau kawai. Ai ako malung ko Tupou ka mahono ka wako tutuku. Ko mea takaraki pai seni ke ngahi whanong anga o ka wako tutuku ke kaha. Mono ngai whakaukau. Pehene pehe o ko hangatu ai whanonga. Ke kaha o e ako malung ko Tupou pea mohono whakalakalaka. Ofa mai e apiako mei Brisbane, Australia, Nautokoni. Pea ko whanau aki e ngo Vaololoa. O ke amanaki tahine. E toi awhi mai pe apiako ke fuaki mai ene proklama ko. Ke kamata i e kaasi fom taha ai apini. I e tau kahau. Pe ke fotu whakataha beai mo e waako whakawaha boreanga. O e apini i e tau kahau. Neo whau e toko si ai kaasi fom taha ai ngai waa. Pea mo e apini. Ka he kai tuku ai wakaia kai kakao e whanua. Ko i uki ngā aue o e aho pe moho mai moa ko. O kulaka kai monua i pea e apini. Pea moho no nau. Ko tau whahistoria ne o e ako. I e whare o Tupou. Ne haerea e ne awhio. Ai ki kātoa ngā tanaki tōnga e ako teo nukalofa. Ni haere mai taine kui ni ke kātoanga ai kois kun Salote. Ka maa ai kois ko Tupou anef. Ahon tahine ko ke lau mare rei ka ke mea mai. Ke whakakoro ai kātoanga ni. Pe ko whakafonga. Ai konfenisi ai CIC. Tātai ki paisteni o CIC ka mai pure ako. Mea moe. Ako malung ko Tupou mono ngai waa ke tai whewhia koe tahine. I e kātoanga whuaki pare o e ahoni. Tawangi o toa mafi ke ne whakakoroa mo whakalau maare rei ai awhiona. E ke i whuaki mai e o toa mafi ai rei taha maau. Ko hui ke tūki mua ai bea o toa i e tau ngahi mea kotoa be. Ko uki ngā au e ako ke tau koen, ke tuki mua e o tua he ako. Pea ko mamata ki ai, bea mohono nau. Ai whakalaka o e ako, bea kutonu be, ai saa me o e ahoni. Riu ki mautoro, si hoa, Elohim i saa bauti. Tu ke ulo mai ho fofonga ka te mautoro. Ka mau mo ui ai. Tawanga ke awhio ai o tua he kātoa ngani. Le wae ka tau atu. Ka ke koe lea taritari me Palestini ako. Whai whekao te vita toke tāhala pare whao. Hoko atu ai polokalama ki he kauifi. Toko ni mai whia kau polisi ke popo ke whanau ako a e sia ko mo ui aonga. Kau hi koe whatongi au e ahoni. La a le leipe a Vaololoa mo tongani katoa. Tawangi utau inasta tau pe i tapo akoia. I'm spent
Koe ngahi whame i te iau e aho. Koe ko Queen Salote pe mo e kolis ko Tupou nau mao e leo le i mo sia ko mo i aunga. Po ke whawhalanga e honi. Po fina. Tahine ko Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Ko e patalone a ka maulung ko Tupou. Mi whaka e whatapu ke sea e kātoa ngani. Whai whakau toki tā te mita koloi hawea. Mi whaka whatapu ke presidente ako. Whai whakau toki tā te mita halabare whau. Pia ko kore ki hūwhangatu whakatala o whaki kone osi ne a whaki. Ka tāke te au ki whai ki whamatala whakatau no pe. Ko sia te whalau e tau, nai whakareo pe he eiki, taki au. Whatu ia me whiripai pai whaa, bes tā whaa ki hongfuru mai anō. Pōpō kia e himia moritoni, ni mangi au whitu nima, vesi ula ki, e taki atu au siau mama, e taki au. O whapuri ka te au e hala, e taki au. Koe mo ui koe wahanoa. E hofi mai o taki au whanonga. Koe whakamatala ki whanau a ko, mo i kau ngā ue. E tau wawhi ua toloni. E kamatala ngā e tau na mau kamata me mo i whanau ako. E toko tolongi au ni maua. E tolongu fulmahiwa, vea me he waa tā ponsiriwa, vea fit, vea me nuku. E wangi au tolongu fulmahono, vea me i Vaololoa. Koe ahoni, o tau tutuku aki, ai toko wangi au fitu hiwa, nai. Pe kufuwa o kia e kau, e tau tolahi he ahon bikai. Ka koe whika e ko whakamaa popo, vea me ofisio e ako. Wangi au fitu fulmahiwa, e ahoni, me toko tolongi au ni mga fumaua i he kamatanga e tau. Koe kau ngā ue, i he kau ngā ue toko ni mga fulmaataha, koe kau ngā ue toko ni toko hongo fulu, whakakatoa ka toko hongo fulmaataha. Koe ngā hire soni na fia mau e toko nalai au pito e tau, na mau whenga pe ke whakaato, ka mau whanonga pe pe a moia, o whai mea o mau wa. Ula ki koe hire soni kompiuta. Tofu ia ko toa penga i kempesi e tolu, e fie mau ke iai ha kauwhai ako i waa kompiuta. E tau ila poke hae uhinga, ka koe tūko ngai aho ni, fie mau he ako anga ki he kahau, tau fōu, ha kauwhai ako. Iai bebe mo i ngahi whangaki fie mau i iki pe, i he ngahi waa. Koe proklama ako, o gai whake proklama ako e ua o whakalere hea pini, koe ulu aki koe proklama TVT. Koe ki proklama TVT ne whakaunga tāma kia kau whaia koe toko ono. Pene kamata pe whanau koe toko tolu, pia tāna ki mau pe o au mai ke o au toko honfulu māta. Lai Vaololoa te toko wha, pe koe toko fitu, pe nā nau lawa ke mau e nau certificate. Pe koe ahoni, o mau tutuku ake toko nima. Pe koe whakakoloa eni, he koe fōfua certificate eni. Ko fuaki mai he Tonga National University, pe ko DNU, pe ko kamata ia e he ki whanau koe ni. Koe ngahi polokalama koe o ne whai he tauni, koe automotive, moe palama, moe uhila, moe kasa, mea moe taritari kakai hospitality. Nei pe ngahi mea na lawa he tauni. Lawa ke whakakato ngahi polokalama koe whanau, pe mau moe certificate me university whakafonua. Ka ke ngatai ka na lawa hano whakalerei, o e ngahi loki ako, ka wai loki ako kondo e taitari kakai, pia befo ke ngahi prokalama ki he. Lawa le rei pia moe ki prokalama mō paila e kau whai ako. O la vai ke toni i he whanau, e whanau pia moe kau whai ako, e ngahi ako anga ni, o e siasi. Pia, o mahina pia mehe prokalama ko ni o gai tono no whakawhai ako. I he prokalama tiveti ai ako anga. Nei lama le rei mohono whakalahi. Mo whakalere i e ngahi loki ako. O e polokalama, o ku kawai ofisi, pia me loki, ki whai ai Zoom. Tau te whiri ke professional development e kau whai ako TVT.
Peka lapa pa mona fotu ukia pe mo computer ke ngau ake whanau TVT. Ko ngai proklama ko nau takitaha loki. Pea e tokoni eni i hono uke whanau ke nau humai ki he TVT ai ako anga. O ke be plani pe mo fotu tu ke wafe o fu mafa ma fa mbeke te tokolahi ange ai whanau ako. Pe kai ko ia pe ka hoko at pe proklama mobile ai kau whai ako ke ngahi ako anga ke ai siasi ki whai ahono toko ni i. Pe kai ke ngata ai kau ke pe whakamu hoko ato whengau ak mui waa pe mui api ako i Australia ko e brother school o e api ako. Ko e proklama hono wa pe ko e proklama waa high school ne tonganga lahi e kau tokon puri ako, pe pōpō kia i pe mo kau tokon puri ako, ki hono tokangai, mo hono whakalere, e polokalama ako, o kamata bebe me form 1 o, whanonga hake form 4. Ko form ni mana mau ki tokanga ma kia he tauni. E neonga kai ke whakahoko he puri, kai ki toi whakahoko he puri angai nau CTSC, ka nai whakahoko he office ako i CSC, Civic Common Paper, ki ngai ako anko tō pēa CSC he tauni. Ko e ola sivi ko ia, ko e nia o te whitoa e tāna tu unga ahoni. Taine whawharanglang. Ko e ngahi reson ko toa e whitu na e whai ai sivi ko e ni, e ngahi ako anga i he form ni ma, ngahi ako anga siasi, ko e reson e whai, ko e reitaha o e ola na e mau mai ke Tupou High School. E tok whai atu he huito o ngā wea mo whakapare e whakai giki o ngahi re soni pia mo ki kaunanga koe ni. Pia koe e mamaloa e form ni ma o e ahoni. Koe ola ia, pia koe fua ia o e sivi koe ni. Tahine ko sivi koe ni o ki ai ai long maire ai. Iho kātonga he ahoni. Ko sive koe form ono, ko to mua kene mau tokanga ki tau, koe form ono. I wāna kunuku, kia e toko ono, kia mi Vaololoa, kia e toko tolungu furu fitu. Pea ko whakatoa form ono, ko toko whangu furu tolo. Ne ai mau toko oni makehe ka tiki nau tolu ko, unang nofo mama o atu. O omi ki nau tolu, kia ki polokarama hako nofo ma. O te tau pia whawhine mo tangata koe hui, ki nau tauhi mai a ngai polokarama hako, whakamaire ua aia, na e whai he kau, mai whanau form ni ma mo form ono. Taki ai kau tokon pure ako, pia pehe poke kau whai ako, whawho ire soni. E tahine, nā mau wako pehe ngai, after hours, whai pe mo po ako. Hau wat ki he weekend ni. Pia hau ai bege holidays. Nā wau whai pe patongia. Koe programa ako ke ka hau. Taini pataloni. Kau maa ek presteni. Ange koe ana e mea ake presteni ako. O whakafo watu he komiti ako ai CSC. Ke toko mai hawhainga maari ke ako maalunga Tupou. Ke kamata ai Form 1 International. O whakafo watu e All Saints. Ke brother school o e Apiakon, Brisbane, Queensland, Australia. I Sanuari. E wafe ufu mawha. I kai koia peka, kuiai pepa mo ngahi. Whainga maari e kehe. Ki wa aka whakatekini kare. O loro tonga whai pe tala noa ki ai. Ba he kaha upawe mai. E whakaha e ola o ngā ue koe ni. Pea o ku āki tua mei mui. Mei he sipoti pea mo e businessi. Ai ngahi wa whakatekini kare whakai ono pōni. Ke tānak mai he tau wako anga. Kau mai ngai proklama ako. Ia pe ki whakamatala whakaluku fua. Ki ulawe at pe mua ki ai.
ki o kātoa ngā tahine, whainga maari koe ni. Nā mau kaunga tupehe sport whakorisi o i wafe ua tolu. Pena e kuna e korisi e ngahi metari koula e walo, misiri vai ono, mo ngahi polonisi. Ko hiki hakea, pia mehe polokala mehe polonisi e tolu i he tau kuosi. I kai koia pe foki, kai nā lava ki whakamaa po opo e ngahi nau nau, ne mau mau. Ne hoko ke ngahi loki ako, ofisi, ngai mea ngā ue, kai umaa ai ngahi loki ako. O ta tau pe he Vaololoa, tā punsiriwa, leipua, nuku nuku. Pea mau whakamāloa ki he ngahi sino takoni kotoa pe, nā nau whai e takoni, ki he ngahi i mau ne whai ehe a wha. Pea koe ahoni, o lawa atu koe konga lahi, au toi kei toi pe, e whanga ki mea iki, ki whakakato, i he ngahi loki ako, i he ngahi campus, o au mai ki he ahoni. Kai ko ia pe whakau whai whakamālo ki kau polisi. I nau tō mai neonga koe kau Kristu tuku pe whokian. O nau tō mai o whai ai ki tokoni koe ni. Lango waka he whatongia o i whanau. Talu mea me me he malanga tuku. Mo i mau ngahi whatongia ke. O au mai ki pongpongini. Whakamālo lai tau pito. E pure o e potka oe. O hiko tokoni ko whai. Hono hoka ki mea whai tokanga kia ki whakamatalani koe whakalaka. Tahini koe rea te whito ni ki whakahohanu. E kono whee ui, ko hae whai ki whakalaka ai. Ako maa lunga Tupou. Ko maa loa tahini pataloni. He tataki koke whai. Mo kore whambori mbore atu. He to ohi. Ki whakahoka mo whakao. Ai whukoloa whau a whakaako. O maringi mei whalelahi. O koloa ia e sia ko mou ia o ngā. Hange ko ia. Ko hae ngai bisone. Ko ke tautou mea aki. E ngai whakatahanga. Ai ako angani. Ke ngāwe ake interneti ke tokoni ki whai ako mo e ako ai whanau. Ange koe ko tauhanga whakaola i he ahoni. Wakataha mo ia ko iai hono wheisioa. Ke whakatuha ngai internet network ai ngai kempesi. Kamata bebe a mei hi Vaololoa. Tāpun sirewa pia mo nuku i he kahao. I kai ko ia pe whoki ka nā ke mea pe. Ki omi hapolokalama ako. Pia mua siwi whakamaha apure anga. Ki hiki aki a tūnga e ako, i he ako angani. Pea tau fia, ko hika e wahiro, ko sānuare tau wafi o fulmawha, i kamata e polokalama koe ni. Fia poko tau hienwe mai pure ako fo ou, he kau whataha mo tau tolo, ki a ana e whatongiani. I kai kia ngata ai, hange be koe en talu mea mehi kamata anga, whakaamu pe ka wako tutuku, pe mea kumalunga Tupou. Ke kei tā ki mua pe ako malunga Tupou hono ako i. O eke te mika whaka karistiate. Ta kena waka o, po e ako whakateki ni kare, e sia ko mo ui aunga. Whakaosio ki, tala noa ki whakalakalaka. Whakamalo lai tau bito ik president. Ko ui koe whakatutu ko whai. Whakafofonga atu pe ko presidente ko stutu ko. Mau fie be mau maa whana. Ko ui koe whakatutu. O sia te whalau. Whila beiba moe aho e kolisi he ngai tau ka hoko mai. Mau pou. Ko whakawa e ia. O e whinga koe nuk whai. Ka maa e moa. Pose ki whakawa Koe whakamālo pa moe tatau ta haini. O mālo ki o tua mafu mafi. E te take whanonga.
tau wene whango fulma wala. Inga hea kaonga si. Talu bebe a mehe, tae fit ni ma. Ko mahalo beke si ka ma presidenti. Beke presidenti ako no ompe hanga ue. Ki maunga e me mo ki family, whakafonga atu. Ai hoa, fōlatla. Finau ka ma ki whanau. Sika, sione. Biombo fōsi. E ngā he tau kātoa koe ni whaipatongi ha. Nei hoko pe ngā hea kuanga. Ko mau api hia. Tatau ata hene Pataloni. Neo ngā he kai tuku. Ai whi au ngā ki. Behe ke tangata ki presidente e siasi. Maa tangata ki presidente e ako. Pot ngā e ako. Siasi wesi ana taua tae no Tonga. Ngā he ako a ngā. Loko toa. Mai re hiwa siru ki tapu. Tau whahango Pilolevu. Ko singo oe ki hango. Koriskun Salote ka mai korisku Tupou. Kai hirio e fia mo mafana. Ako maulunga ko Tupou. Ma katoanga e honi. Sia ko mo aunga. Ke mahu inga taha ange pe. Ke talango fui, ke talango fua. Ye ui ko fai he eki. O whakafo mai he pot ngā ue pia mo siasi. Pia mo ene confident si. Whakato washi. Ke tala monu. Tā hine Pataloni. Ono polo Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Ape heke o kātoanga he ahoni. Patawange tau mau ha Christmas fie via. Tau fo mau tāpu e kina. Rewa te tau. Kau tau atu. Koe whanatala whatau me pule ako lolotonga o e api ako maolunga ko Tupou, si ako mooi au ngā. Pea ok manatu me lie, ai taha kolisto tuku ko tope, ke apene. Koe kau iwi, mo te vita whauanuku, kau whakataha toa i pē mo ako lolotonga, i he item hono ua o e hoatani ke i whawhi e peki moto ke tau kau whataha e hoani me si ako mo ui au ngā api ako maolunga ko Tupou me Vaololoa. Whahiwa ko te vita whauanuku.
ke koe hiva koe nio ko whātua no whakaukau mea Filipai wahe whā tau kolo e ai. Hoko atu ke ono ui e ngahi tuunga. Whahoko atu e whewhikau lotu kalafi palaki. Tapu mo e Ahio. Aho tau o tua tae ngata. Iho tau loto lotonga. Tapu pa mo e eiki, whakalangi o e kātoanga tanak tuunga. Ai ako maalunga ko Tupou ke he wafe ua tolu. Princesi, Salote, Mafile'o, Pilolevu, Tuita. Tapu mo e sea o e kātoangani. Eik Palestini o e siasu e siliana tawat aina o Tonga. Pai whekau toke tā te vita koloa ia hamea. Kore ke uhu whanga atu he tala whakatapu kakato kua kamata ki e tau katoanga tanak tuunga o e ahoni. Kai ata ke whinemotuani, ke whakahoko atu ai ola o e ngau e whakaako, ai tangata e ki pure ako, pai whekau te vita tu plot whinau mo ene kau ngawe, pea mo e tau whana wako i he uafe ua toluni. Ko e ola te tau whanongoa i he katoangani o kumakatu unga ia i he ngāue kakato o e tau. O whahai tau e ua, ko whahai tau uluaki, whanonga me whepueri ki sune, o pesetia e whanoa. Whai tau hono wā, whanonga me siulai o au ke aho koe ni, o pesetia e whitunoa, e ono noa kataki. E tānaki ai whanoa o e konga uraki, moi ono noa o e konga hono wā, ko te au ia, o tau whanongoa hono la i e ako ini. Ko ngahi waa, waa nukunuku, waa tāpun sili waa pa moe waa Vaololoa o ku whakakatoa i he ola o i ngāue te tau whanongo ki ai i he hoan. Te ulau atu pe me he whomuani o ta wau ki he whomu ono. Ange ko mō mea i, ko e whom fitu o nau whae na tō ai pōkalama o USB o University. I e whomu ani, o ki ai whana wako e toko wanoa, mea koe toko hongo fulu tū ki muaini. Hongo fulu, sione vea matahau. Hiva, tuamelie lavulav fi haki. Valu, Federico Arval, fitu, ikan Latu sila. Hono, Carolina tahi. Nima, okma ke pesete ono fitu poine fa, mei havelu loto, havakatolo, sione misa. Koe wha, wake pesete ono hiva poine taha, mei havakatolo, vai ko puna pea, e sila ki vai a hoafu. Koe tolu, wake pesete ono hiva poine hiva, me fo ui Tongatapu e mele tauwha. Koe wā, mā ke pesete fitua poine tolu, me nukunuku hala wawe, fie folau a uluwalu ki hapai hu avi. Koe kapteni ai fomuani ai ako malunga ko Tupou, ki he wafe ua toluni. Mā ke pesete walutaha poine whā,
me he wā tāpun siliva, makawe wawau, utulau Tongatapu, nopo he api ko tāpun siliva i tataka motonga, manatu, ofa me i Tupou yola Latu. Koe whomua, o kia e whānawa koe e toko uong fumawalu. Toko hongofulu tuki mua. Hongofulu, so se fina kata. Hiva, ki Salote ta aufa. Walu, pensiman ta whea. Fitu, sone hawea nau. Ono, pensimani hau ki nima. Nima, maa ke pesetu e nima fitu pane hiva, me i ahononou fua motu, e waitalisa, me liame pakleata. Wha, ok maa ke pesete nima walu poine tolu, me i hawelu liku, Tongatapu mo lei mātua wawau, e pakleata Tupou malohi. Tolu, ok make pesete ono wha poine hiva, me i te ekiu, ahau, mo whātumu, e maletina hapoka. Ko wā, ok make pesete e fitu tolu poine wha, me i tataka motonga, e sela paia he lotu fili. Koe kapteni e whomua e ako malunga ko Tupou he wafe ua toluni. Make peseti e walu tolu poine fitu, wa atapun siliva, tataka motonga Tongatapu, vai malo, tānea, taua babau. E maile laulii, ofa mei o kalani, aho langi maa kato. Koe whom tolu, o ki ai whana wako e ono ngofu manima, toko hongofulu tuki mua. Hongofulu, rosary tangfua. Hiva anakafoa. Walu ahotai iloa kaho. Fitu mele finau. Wono henga tui vai. Nima ukmake pesete ni mahiva poine tolu, me fasi mo e afi atungi lilio olive. Koe wha, ma ke pesete ono noa poine nima, me i tonga mama o eua, o koa wawau no fotofoa mo te lolo malai fo ou. Koe tolu, ma ke pesete ono noa poine walu, me i te ekiu, finau hei lala uluheua. Koe wak ma ke pesete ono tolu peine tolu, mei o ua hapai nua lei vai ni, nofo i he api ko lei pua nukunuku wao mapa haukinima. Koe kapteni o fom tolu e ako malunga ko Tupou i he wafe ua toluni, ma ke pesete ono hiva poine taha ki he wa atapun siliva, kolomotua niu toua Tongatapu, ko pneumonia maea. Koe form wha, o ki ai whanau wako e toko ono ngofu mātaha. Te ulawat e toko hongofulu tuki mua. Hongofulu, mo ui fo o lolo. Hiva, Malia Ali. Walu, Makis Takai. Fitu, Kalolaine Fonua. Ono, Ilaisane Hafoka. Nima, Makia pesete ni mawalu koine fitu, me i kolomotua niu toua Tongatapu, e wha piola maea. Koe wha, ma ke pesete ni mawalu poine walu, me i tuane ki wale wawau, utulau Tongatapu, e Samantha
Palefau. Tolu ma ke pesete ono tolu koine ono, me I kolonga a tatasii e toki lupe tauna holo. Koe wak ma ke pesete ono walu koine ono, me nukunuku kolomotu a Tongatapu, lovely Whareawha. Koe kapteni e form whang, I ako malunga ko Tupou, I he wafe ua toluni, Bawa kia pesete fitu me he waa Vaololoa, Vaololoa lotofoa potuha hapai, utui wawau, nofo inualei vaini, toki lupe mau he ofa Latu. Form ni ma, o ki ai whanawa ko e ono ngofu ma tolu, toko hongofulu tu ki mua. Hongofulu, Talita Faitangane. Hiva te waki lutui. Valu Pauline Latu Nipulu. Fitu te tu fau. Ono sioeli whakaloloma firepower in berries po mana. Ni maa kumakie pesete ono valu poine hiva me nukunuku o waka wawau folaha Tongatapu e siua tuiaki he lotu sokoleti. Koe wha kumake pesete ono hiva poine taha, me nukunuku o waka wawau ha ano ha pai e maile li ekina ia talaheu anseko. Ko tolu kumake pesete ono hiva poine ua, me hihifo niwa Tongatapu, peletoa wawau, mo tataka motonga Tongatapu, e Angelina Palu Ahopono. Ko wa kumake pesete ono hiva poine ono, me nukunuku halamaui o te wawau, ko Marcela Loloma. Ko kapteni o form nima o yako malunga ko Tupou he wafe ua toluni. O kumakia pesete valu ua, poine ua, he waa Vaololoa, ki nukunuku ha teio talafou Tongatapu. Seini pe amo e ofa nanasi uesi. Koe whomono, koe kasma alunga ia, o uitunga o Ahoni, iai whanau ako e toko whangafu mawalu. Toko hongafulu tu ki mua. Hongafulu tau anga he lotu, pani. Hiva, Floyd Randy Scott Lolohea. Walu, Lamona Mindy. Fitu, Vai Lolomoli Ahuafi. Ono, Tupou huafa tukuafu. Ni maa kumake pesete ono wha poine hiva, mei ohonua eua nofu he whanga o Pilolevu, Marina Monique Tapaiwalu. Koe wha kumake pesete ono nima poine fitu, mei tonga leleka haapai kolomotu a kolofoou, Viliami unga papalangi moritika. Koe tolu make pesete ono poine hiva, me fatai si atoutai hatash melesia kaho. Koe wa make pesete ono fitu poine nima, me uiha hato u pangai hapai no foi tofoa ilai sane vea longolupe pauri. Ko kapteni ai formono ai ako malunga ko Tupou ke he wafe ua toluni. O magie pesete fitu tolu poine tolu me yangaha eua kotu hapai
Mataika Vava'u, Nopo Halaleva, ko Sandy, Makalita, Sandy, Makalita, Alakoka, Parimaka. Tahine, ek prinsesi, ko ingata ngai, Aiola, o Stevie, ko whai whanau, o ni tanak tuunga e ahoni. Tuakai. Koe konga mahu inga iau e ahoni ko no ui ai ngā hei tuunga. Whahoko atu e whaiwhikau lot kalafi palaki. Kei whamalo ai peke sponsor o e ahoni kolisi tutuku ai sia ko mo ui au ngā kau mai sia finance. Ho mo popo mai ki o atu hanga tonu ai whamafola o e ahoni. I e tau live streaming kau mai e tau pesi kau mai ai le ti o kau iwi. Popo mai kei ai kau polisi, iwi a kau polisi mo e whanawa ko Tupou High School. Polokalama koe hoko atu o e whaki o e ngahi pale. Whaki o ngahi pale whalangi maki nau tolko ta peko nau lama mea i ahone. I ngahi kalasi takta. Pe whahoko atu e tufola pani kau mawhawhi kau simeo ni hangai whanua. Tauki a tua mafi. Rapatu kaini whalangi. Tu mo ke whafonga atu e pure ako, kau maa kau ngāue. O ako mahalongo Tupou. Ai kore fi matamu a koeni. Ke awhi tauraro pe mu au me a whalangrang. Ai whaki o e pare. Una tola kau ikuna. E tau wha koeni. Kia ke whae whaki e pare. Ko whaambe ke whaamainu ate mea koninga ke mutolo toa pe e whanawako. Ko amara ke mu mao ko mu pare a honi. Te ke hanga tonu mai pe. O punou ke tau whalangrangi. Pake awhi ai ki he ekpasteno si asi. Ko e tene whaki ato mō ngahi pare e ahoni. Ko e te hao pe o punou ke whalangranga e ahoni. Pa ke awhi ke ekpasteni ko e tene whaki ato mō ngahi pare. Maro o buta. Ko ngahi pare whakaloki ako o whaki he tānak tuunga. O ako maalunga ko Tupou ki he wawhe wa tolu. Me he Form 1. Ko toko taha maa mo ulunganga lele i he whanau tangata iki wa anukunuku. Awe ki nukunuku, atu amelie lavu fihaki.
Toko taha maa mo ulunganga lele i he whanau ako iki Vaololoa me havelu loto havakatolo sione misa. Mahanga i he toko taha maa mo ulunganga lele i he whanau ako tangata Vaololoa. Mauia ke vai ko puna, pea havakatolo sila ki vai aho afi. Pataha moia ngā hele soni koe ni, lele taha i hele soni lea whakatonga pesete fit point tolu, lele taha i he biblical studies pesete fit tuhiva point wha, lele taha i he tonga moianga whakafonua pesete valua, whakatoa ia kia sila ki vai aho afi. Toko taha lele taha i hele soni saini si pesete valta point eua, toko taha maa mo ulunganga lele i he whanau whiwhine i ke waa nukunuku. Ua i he whakatoa e form taha, pesete fitua point tolu. Me he waa nukunuku halawave mo hawakatolo. Ave ia ki a fie folau a uluwalu ki hapai huavi. Lele taha i ele soni ingilisi, pesete valval point enima. Lele taha ele soni mathematics, scholarship pa anga te au, totongi ako ke wafe wafa, fua ke whaifika ko Paula mau mo Dr. Jennifer mau. Lele taha i ele soni musika, pesete val fit point neua. Lele taha i ele soni creative technology, pesete val fit point ne taha. Kapten o form 1 o ako maalunga ku Tupou, pesete val taha point ne wha. Scholarship i totongi ako ke he wanoa ua wha, koe wha ke he whanau, koe whakamanatu o Reverend Sone Haitini mo whiwhita whinau. Scholarship i totongi ako wha ki he Tupou High School he uke atuluta, maa moe paanga e te au cash, wha ki he koristu tuku sia ko mo e ao ngā. Paanga e wangi au cash wha ki he Tupou High School he uke atuluta Hawaii. Maa uia ki he waa tāpun siliva, mo makawe vavau, utulau, nukunuku nofo he ap ko tāpun siliva, e manatu ofa me tu fuyola Latu. Koe form 2. Toko taha maa mo ulunganga lele i he whanau tangata iki wa nukunuku, me nukunuku Thomas Manu. Toko taha maa mo ulunganga lele i he whanau tangata iki e wa tāpun siliva me tataka motonga mo lapaha tang me muri hufanga. Lele taha i he leson lea whakatonga, ua i he whakakatoa e level of form ua, pesete fitol point wha me he wa tāpun siliva, havelu liku tataka motonga, sela paia hello to fili. Toko taha maa, mo ulunganga lele i he whanau whiwhine iki wa tāpun siliva. Lele taha i he biblical study, pesete valval poine fitu. Lele taha i lesson ingilisi, pesete fit wha poine hiva. Lele taha i lesson i mathematics, pesete val noa poine fitu. Whaki mo paanga te au go scholarship to tongi ako, wa noa wa wha. Whaki e Reverend Paula mau, mo Dr. Jennifer mau. Lele taha i he tonga mo yanga whakawhaunua, pesete val nima poine hiva. Lele taha i he lesson i creative technology, pesete val noa poine hiva. Lele taha i lesson musika, pesete val poine ua. Lele taha i lesson sainisi, pesete val hiva poine taha. Kapten o level of form 2, pesete val tol poine fitu. Scholarship to tongi ako wanoa ua wha mi he Tupou High School, he uki hatulu tā. Maa moe paanga te au cash, whaki e he koristu tūku sia ko mo i ao ngā. Paanga e tolungi au cash, whaki e he Tupou High School, he uki hatulu tā, me i Hawaii. Ave koto aia ki tataka motonga, vai malo, ta anea, taoa vavau, ki a maile, laulii, ofa me o kalani, aholang maa kato.
Koe form tolu. Toko taha akapulu lelei taha ne kawat ki he tim whakafonua atonga me he Vaololoa me i kolomotua Jasmine Alamoti. Toko taha lelei taha i he whanau wa inga netball ai whanau whewhine me i Vaololoa hala o wawe utulau Amelia He. Tō taha whaihiwa lelei mo tatake ngai assembly e Vaololoa. Lelei taha e le son musika pesete whitnima poini fitu ave ki utulau mo kanok polu i statiani manu. Tō taha maa mo ulunganga lelei he whanau tangata e ki wa atapun siliva me he maapuhoi a te volo siale sakuleni. Tō taha maa mo ulunganga lelei he whanau whiwhine e ki wa anukunuku me i kolovai telesia Tupou. Lelei taha e le son home economics pesete ono fitu poineua me he Vaololoa te kiu finau hei lala ulu he ua. Lelei taha le son industrial arts pesete ono hiva poine taha wa inga tali lotu. Lelei taha e le son sio kalafi wa nukunuku me ahau mo nukunuku henga tuina vai. Lelei taha e le son historia pesete fitu noa poine hiva wa tapun siliva tataka motonga mo talafo ou te wila wai manu. Lelei taha i le son tonga mo yanga whakafonua pesete fitu ono poine ua me he Vaololoa manu siale. Lelei taha i le son i Ingilisi pesete ni mahiva poine valu. Lelei taha i le son economics pesete fitua poine hiva me he Vaololoa petani ni wa fo o fas mo yafi atungi lilio o live. Lelei taha i le son i biblical studies pesete fitu valu. Lelei taha i lea whakatonga pesete fitu valu poine fitu me he Vaololoa sia toutai aho tai iloa kaho. Lelei taha i le son accounting pesete fitu noa poine hiva. Lelei taha i le son mathematics pesete fitu tol poine ono. Whake pangateau scholarship to Tongiako i wanoa wawha. Whake Reverend Paula Mau mo Dr. Jennifer Mau. Hua he whakatoa e form tolu. Pesete ono tolu poini tolu me wa nukunuku o ua nua lei nofo e ap ko lei pua vau mapa haukinima. Lelei taha i le son sainisi pesete fitu val poine nima. Lelei taha i le son computer pesete val poine fa. Lelei taha i le son agricultural science pesete fitu ono poine ua. Uluaki he whakatoa e form tolu pesete ono fa poine valu. Scholarship to Tongiako wanoa wafa mi he Tupou High School he uke hatulu tā. Maa mo e paanga te au cash whake he koistutuku sia ko mo i ao ngā. Paanga e tolu nge au cash whake he Tupou High School he uke atulu tā Hawaii. Me he waa tāpun siliva kolomotua mo niu toua e niu mo nia maya. Kore ke tau hoko atu ai pē ki he whakenga certificate ka mga hipare o e tawaki TVET ai ako anga. Tō taha une mau ai Fury ki Polokalama Hospitality mo pare whake Pacific Timber and Hardware ko vausia panga te au mau mo certificate of attainment me University whakawhanua Tonga pa mo School of Science and Technology whakia ki a tarimahe me i mauwhanga. Tō taha kune mau e practical ke Polokalama Palama, pe koe plumbing, whaki mo pare e he Pacific Timber and Hardware, mau sia panga te au, mau mo certificate of attainment, me he University whakawhanua Tonga, mo School of Science and Technology, whakia
ia vise sia o Tupou, me fotuhaa, lo teme, no fote kiu. Tō taha kone mau e practical ke polokalama kasa, tō welding, mau e pare whake Pacific Timber and Hardware, koe pausia panga te au, mau me certificate in technical vocational skill level 1, me University whakawhanua Tonga, me School of Science and Technology, whakia kia simiela hik fōu tauwha, me ho whoa noko nuku. Rere taha i e practical ngai polokalama koe ni, automotive, mo e pare whaki he Pacific Timber and Hardware, koe wausia panga te au, mau mo e pare me he waitohi enterprise, koe wausia panga wange au, i e ta whaki uhila, koe pare whaki he Pacific Timber and Hardware, koe wausia panga te au, i he ta whaki hospitality, koe pare whaki e he Pacific Timber and Hardware, koe wausia panga te au, mau mo e certificate in technical vocational skills level 2, me University whakawhanua Tonga po me School of Science and Technology. Whaki kotoa ia kia nau whahu, awalawa nua, tapu eluelu, me vai malo, lei matua, nofo Vaololoa. Lere taha i he whiuri, he ngahi polokalama koe ni, automotive, whaki ai ai pare, whaki he Pacific Timber and Hardware, koe wausia paangai te au, te whaki mo e pare, me he waitohi enterprise, koe wausia paangai wange au, mau e tawhaki he electrical, whaki mo e pare koea e Pacific Timber and Hardware, koe wausia paangai te au, i e tawhaki palama, pare whaki e Pacific Timber and Hardware, koe wausia paangai te au, whakataha pa mo e tawhaki welding, whaki e pare paangai te au me Pacific Timber and Hardware, koe wausia paangai te au, mau me certificate in technical vocational skills level 1, me University whakawhanua Tonga, me School of Science and Technology. Tako tūki mua ia i he polokalama Tibet Center e Tupou High School e huanoa ua tolu. Whaki kai mai pare ko trophy, whaki e he kolistu tūku Tibet, ko tari malolo taulanga. Whataha mo cash prize, panga te au, me ia riwaki whone tiuna ta whea, koe pare ki he toa taha, ngawe mateaki, koe mauako i he tau ni. Whaki ko toa ia, ki a Charlie, Emily, Vaea, me i hunga, ha whewa ha pai, nofo kanu polu. Ta hoka toi pe mua ki ono whaki ate ngai pare, ai whanau i form 5, form 1, e mo form 5. Pare ai form 5. Tō taha maa, urunganga rerei i whanau tangata rahi, wa awa Vaololoa, mau i mau whanga e o sai as tutu. Tō taha maa, urunganga rerei i whanau whina rahi, wa atapun siriwa, tō taha matonga la paha pe mono muka apai, paurini e nā tunpuru. Rei taha i rei soni industrial art, pe seteni ma 5.5, wa Vaololoa sopo tau whakaro motua, Jeremy Prescott. Rei taha i rei soni hiva, pe seteni ma 5.5 hiva, ma au tonga mama eua, o kua wawa uno whatofoa, i raine mara e whoou. Tō taha maa, urunga rerei, i whanau tangata rarahi wa anukunuku, rerei taha i rei son tonga, pa moyanga whakawhanua, ma au eki nukunuku mo waka wawau, sio siua, tu ia ki he rotu, sokoretu. Rei taha rei son biblical studies, pe se te waru 5.5, wa Vaololoa, wa uwaini, me marito ua, seori whakaroroma, fireball and parish pomana. Tō taha maa mbulunganga rerei he whanau whiwhini rarahi wa anukunuku. Ko rerei taha rei son home economics, ko pe se te waru taha poini ono, rei son science, pe se te ono noa, o mau ia ki nukunuku, o waka wawau, ha ano ha apai, maire ri kina ia taraheu anseku. Tō taha maa mbulunganga rerei, whanau whiwhini rarahi wa Vaololoa. Ko rei taha ni rei son Paula sia, pe se te 1.5, rei son ngowe, pe se te taha poni fit. O whaki ka teia pa mbai scholarship tu tongiako ke wanoa ua wha,
mo i fuaki e whaiako ko airini fungarei, ko whamanatu e ne tangata aiki ko arohiri fungarei. O fuaki ko toa e ki hihifo ni ma Tongatapu, where toa wawau tatama Tongatapu, Serina, Paula Hapono. Rei taha e resoni historia seo kalafi, pese te no hiva, peneua, resoni historia, pese te valua, pene hiva, ugai pa moe pare ai, koe whake he utou, pa moe whanau, koe whamanatu, koe pase ngau maroro, tō tā karabori pāongo. Koe taha ngā to historia, te ani manoa koe ko Tupou. Koe ua whakatoa e whomlima, e ak maro ko Tupou, ke wanoa ua tolu, whake ke nukunuk, o te awawa, nofo hala maui, maserina, Roma. Ko taha maa murunga rerei taha e whanau whina lahe wa Vaololoa. Ta koe rerei taha e ngai reson koe ni. Reson ni rea whapitania, pesi te walua po ne walu. Reson rea whakatonga, pesi te fitunima po ne fitu. Computer studies, pesi te fitu tolu po ne ono. Reson ni whika, pesi te fitua. O whuaki ai, a scholarship pa ngai wangeau, tutongi ako ki wanoa ua wha. Whuaki e Paula mao, mo teni wha mao. Rei taha i peia e resoni economics, pese te walu taha po ne ono. Rei taha i peia e resoni accounting, pese te hiwaua po ne fitu. Pe kaptenia e whaunima e aka maarunga ko Tupou. Ki he wanoa ua tolu, ke pese te walua po ne ua. O whuaki ai, pa mo scholarship tutongi ako, ke ta wanoa ua wha. E club, heu ke hatu tam, he aka maarunga ko Tupou. Ma o mo panga te au kes, pa me he kau me he konstituku siaga mo i au ngā. Whaaka mo paanga whaange au e kalap he uke hatu tā, i Hawaii, o whaaka toa ea ki nukunuk Tongatapu, ha teio, talafo ou, ia seini, he au mo e ofa, ranasi wetu. Kata whamore, ku higa makehe a whomono he tauni, tau tolo e whomono, ka uraki ui ate whomwha. E pare koni whomwha, pe asia pa kau tu whaaske whomono. Koe mau pare a whomwha. Ko rei taha e reson tonga mga ka whawhonua, pe si te fitu taha, mau ia ki Haveru Loto e Auckland Tau. Rei taha e reson Industrial Art, mau ia ki Papua, e Sione Havea. Rei taha e resoni musika, fo amotu sopu o tau wha, Salote Harerei. Rei taha e resoni historia, pe se te whitu tolu pe ne nima, ta taha mo tonga mo vei tongo, Karolaini Whonua. Rei taha e resoni sio kalafi, pe se te nohiwa pe ni tolu, resoni ngowe pe se te walunua pe ni tolu, ta neki ware wawau, e uturau Tongatapu, se manta bare whau. Rei taha e resoni Inglisi, ni mawhit pointolu, resoni Home Economics, walu tolu pointaha. Koe ua whakatoa ia, i whomphua, ko pese te ano walu peneono, o mau ia ki nuku, kromotu, e lavuri whare wha. Koe rei taha i resoni Biblical Studies, pese te e fitu hiwa. Resoni lea whakatonga, pese te walu wha, resoni computer, pese te walu ono, resoni accounting, pese te fit po ni walu. Resoni economica, pese te walu wha po ni walu. Resoni science, pese te walu noa. Resoni fika, pese te fitu noa. O whuaki ki ai, pa mo e panga te au, ko scholarship tutongia, ki wanoa wa wha. E whawhikau Paula mao, pa mo teni wha mao. Koe kaptenia, o form 4, a kamarungo Tupou, ki wanoa wa tolu. O whuaki a teia, pa mo e scholarship tutongia ko. Ki wanoa wa wha, e kalap heu ki hatu taha. Ma pa mo paanga te au, whake e konstituku siaga mo i au ngā. Paanga tolungi au, whake e Tupou High School, heu ki hatu tā, mi Hawaii. Whake kotoa ea ki Whareroa, koto whoa haapai, nofo nuarei vai ni, e toki lupe, mau ke ofa rātini.
Hoko toi be mua ke whakia te pare e whomono. Ngai pare ni e whomono. Tō tā maa murunga re ta whanau tangata rahi, Vaololoa, mau te kiu, e sāmi wera terek na moa. Tō tā whahiwa re taha he wa anukunuku, mau ki hato whapai, haa wakatoro Tongatapu nofo apiko rei pua, tō anga ro pani. Tō tā runga re taha he whanau tangata rahi, wa anukunuku, mau te kiu Johnson Town na horo. Reita e son biblical studies, be te fitaha poni wha, mau e ke wa anukunuku, fo ui, vairoro mori hara. Reita e food technology, be te lima fitu poni fitu, pangai haa pai, pe mo haa te ho Tongatapu, e mere whare vai. Reita e son teo karafi, be te fitu ono poni eua, mau be rani eua no whanga Pilolevu, Tupou hua whātu kuafu. Rei taha e reson rea whakatonga, e te nohiwa, reson tonga moanga whakawhonua, mau ia ki nukunuku, ni watoputapu, no whakararewa, sione tābe arawa. Rei taha e reson i musika, pese te ono, o tō tahi rei taha ni a beakoni, o mau e ki haveru roto, kono matua Tongatapu, so akai manatu ofa ki pikpe havera akme. Rei taha e reson ngowe, isi te fituaru poni waru, o kuwaki ki tō taha koe ni, a hip, e whaiako ko ariria fungarei, pia moen scholarship to tongi ako, he wanoa ua whaa, ke whakamanatu en tangata e ki aroviri fungarei. Ko tō taha beia, ko ne mau a e ut technology, o whakia ki tōna reka haapai, ko fōu koromutua Tongatapu, uria mi unga paparang politika. Rei taha e reson kompiuta, bisi te fitu noa, mau ki honua eua no whanga Pilolevu, Marina Monique Tawaiwaro. Rei taha e reson accounting, bisi te fitu noa poni waru. Reson economics, bisi te nowaru poni whaa, mau sa tō tai mo whatai, hatasa, meresia kaho. Rei taha e reson biologia, besi te valua poni ua, reson ni chemistry, besi te valutaha poni whaa, pa me uiha, mohato uha apai, no whatofoa, la sāne vea rongo rupe pauri. Rei taha e reson ingirisi, besi te noa poni tolu. Rei taha e reson historia, besi te valu noa poni ono, whaki ai, pa moe pare, ke whaki e utou, pa moe whanau, whamanatu e paseni ako maroro ko tōkta karabori pāungo. Ko tōtaha rei taha i peeni e reson whika, ia whaki kia teia, pa moe pānga whāngeau ko tōtongi ako ke wanoa whā, whaki e Paula ma mo teni whā ma. Kai koe a be, ka koe whaki e be, ke tōtaha konu re mao e whika, pa moe pare pangani mangeau, ko whaki e sione matangi a whemu junior, koe kolis tuku, o ako maalongo Tupou, koe kaptene no e whomono, pare banga wangeau, whaki e Friendly Island Bookshop, o whaki kotoa ia ki matai ka wawau, nofo hararewa, sendi, makarita, arakoka, wharemaka. Ta hoka toa i bemua, ki pare koni, koe pare makeheia, koe pare whaki e o matapure rahi o ka ngani, i ta wanua wa tolu. Koe matapure rahi whewhine, whaki ai pa moe mea awha koe pāngai te au, e matapure rahi tangata wanoa o ua, si o sifa reo nati matang tori. O taha koni pa me kotu haapai, tang haa e ua mataika wa wau nofo hararewa, sendi makarita arakoka. Harimaka. Koe matapure rahi tangata, ka tau moia, o maa whaki kia teia e pāngai te au, e marabure rai tangata, e wanoa o ua, e sio sifa reo nati matangi, pa me haveru roto, kolomotua, maufanga, makawe wa wau, so akai manatu ofa ki tipe a vera a ki meta.
fuak fuke tauni tahini binses pa mo pare ki harai sia pa mo harai kolonga. Ka taha fuaka tau katea ni ngā ue roki ako, pia mo tua. Pia fuaka pare ko ia he tauni, pia fuaka fuatahai pa mo hipu, pia fuaki e taha o kau kositu ko ako maaro ko Tupou, ko vai moana re ota, o fuaki ia ki kotua apai, anga haa eua, matai ka wawa, nofo hala rewa, e sendi marita ala koka pare maka. Koe form fitu, fuaki ato ai be na certificate he ahoni. Ka mai noia ko ne rawa i rei, ai foundation level, ai university o Pacific Salote. Fuaki ke sopo tau ko ahau, promotua, hamako, rineti, Prescott. Koe ua, whakatoa, koe ua pe mo tolu, ia ka marongo Tupou, ki wanoa wa tolu. Koe tolu, ma agia pe hiti onono po ni hiwa ki whatai, si atou tai, hatasa, mire si akahau. Hataki o pasi mai ki reo la. Koe ua ia ka marongo Tupou, ki wanoa wa tolu. Ma wagia pe hiti ono fiti po ni nima, ki uiha, hatou haapai, Irai sane, vea rongo rupe, Pauli. Ko si mamaroa, ea ka marongo Tupou. Ko klase ewa na nau sivi koe ni, si mamaroa i wanoa tolu. Hange ko whahana whai e ranrai pure ako. Ko sivi mamaroa e fom lima, na to oia ba me sivi koni na ngawe ake ngai fo lima ko to be e sasu si ran tawa na Tonga e fo feta ina lava e to tolu ko ni e si ma maloa e wanoa wa tolu ko tolu ya mo ma maloa be se te fitunoa me ngunuk o waka baba fora Tongatapu siua tuia ki helotu sore. Koe ua, me wa anukunuku wai pe se te fitu taha po ne waru, me nukunuku wai pe, o waka wawa u ha anu ha apai, maire ri akina i a taraheu ansepo. Ka pleni o e sivi mamaroa, e fōni maa ke ta ua noa ua tolu. O taha koni une maa e mamaroa, tamero maire. Aga e bese te waltaha po ni lima, o mawe ki nukunuku, ha te iho, talafou Tongatapu. E se ini, se amo e ofa, na nasi wepa. Koe fōmono, e whai pa me nau si mamaroa he tauni, te na ikuna be te taha e mamaroa. Rotana ni kuna mamaroa fo mono e tauni, ni kuna ke pe se te fituta po ni fa. Ko tu ha pai, ha eua, matai ka baba, no fo hala reba. E sendi, marita, ala koka, prema. Pare whaka osi, ke tāna tunga a ka marongo Tupou ke wanoa ua tolu. Ke tō tahea ko nei kuna, ke kaptenia a ka maronga ko Tupou, ke tax ke wanoa ua tolu. Une mau aki ai pese te fitu tolu poine tolu. Mau ba mo ngai pare koeni. Ke paanga taha fe kes, fuaki e konstitutuku sia ko mo ui aonga. Mau mo paanga taha fe scholarship tutongi ako, ke fong fitu he wanoa wa fa. Ma mo scholarship to tongi ako ke wanoa wa fa, me club heu ke hatulta Tupou High School. Ma mo panga ni mangea kes, fuaki he club heu ke hatulta pambi Hawaii. Une mau ba mo panga tahafe kes, fuaki he kikos whale watching pambi ewa. Ya ku mau he tota hako ni pambi scholarship ke fong fitu
Koe tāpua ki tō pa me roto palasi. Koe whaki e tahani pataloni, o e ako tutuku ako maalunga ko Tupou, Princess Salote Mafile'o Tuita. Mauia ako maalunga ko Tupou. Ako maalunga ko Tupou, o ku mauia ki koto haapai, tanga haa eua, mataika wawa, nofo halarewa. E sendi, Margarita, Arakoka, Paremaka. Maro au pito, kani whakarangi, koe ngata angai, o i tuunga pa mo whakapare ako maalunga Tupou, ke wanoa wa tolu, maro au pito. Kai ke he koe aho o e whiwhia, pia ko me i te ailoto o e o whiwhine koe ni kone i kuna e tax o e ako maolunga ko Tupou. Pia koe aho e vale i a tama. I he tō tauna e whai, pia ko ao mai ki a honi ko utu e tauna e tōko i a pia ko utu ko e koto whiwhia. Henai kai whaingofua e halafono ngā ia. Nei e hono ngā hei mata ao. Nei whai a he po uri pia, nei whai e la a pia moi uha. I he momoko pia moi mawhana. Kana e whakatoa merie ai kaunanga koeni. Tene inasi e tāpuaki pia okohinga marie ai tō hono lo i mata. Kuhi koene inasi i he koloani. Te vita whaunuku pia moi kauiwhi. Moi kolis lolotonga. Kolis lolotonga te nau whai atu ai hiwa whakaosi koe ni. Pia kahiri e tō e koloa me whakawhalanga.
Hoko atu ai polokalama ko e me ai whaafe whalangi o e ahoni. Tahine ko princesi Pilolevu Tapu Tuita. pia mo e awhia o tō mafi o tau loto Tonga. Whatapu atu whok mo King Tupou ono kui nana spau. Tapu pia mo e pinis hoko Tupou to au kālala ka umaa e whare o haa moheofo. Whatapu atu whok e hou eike whonua. Pehe whok e whatapu ki he e pare mia me kapneti. Whatapu atu ki alai sia mo alai kolonga mha matapure. Pehe whok e whatapu ki tangata e ki pare steni, whai whekauto ke tāte vita koloa ia havea, kau maa haataki lotu mha whai whekauto. Whatapu atu ki tangata e ki pare steni ako e siasi, konferenisi. Tapu pia mo whai whekau si mo te vea, mo hou e ki tutuku e ako, ma o lunga ko Tupou. Kai ata ke whakahoko ha, whakahoha anō nō pe, i e kātoanga utu tau whakaako. Ai ako ma o lunga ko Tupou, ki e tau whakaako, wāwhe, ua fulu mātolu. Whawhetai ki a Sihova, he okurere ia, he oktolonga, ta ngata, ene ala o wha. O tau whawhetai o kei puke he ene awhio, Kingi Tupou ono, mo ha moheofo, ai makatu unga langa whonua Tupou uluaki, koi lotu pia moe ako. Ilonga ha mea o mahu inga, pia aku tau ke tau tau rea aki. Pia aku pehe ai mahu inga, oi aho tānak tu unga, oi ako maa o lunga ko Tupou. Ki he to'u ako, oi tau wāwhe watolu. O kua whawhetai, i he whainga maari e kua mau, me he moko puna ulu kālala mo awhiaki, o pure ako i he api akoni. Ke ulawai o whakahoko, ha pou fie fia, i he whamalo lahi, ke ngahi mātu a tau i whanau. I he o mou tui mālohi, ki he mau inga o e ako i tau whanau. I he taha o ngahi api ako. Ho tau siasi, ko Tupou High School. Pa kou fie mau ke uwha malo ma ke. Ke tangata eki pure ako. I he foi whaka oho vare, whaka fie fia koeni, na tau hufi he pongpongini. Mahalo pe ko pāhia pure ako, kau maa paresteni ako, moi paresteni siasi, he kurea aki ai whakalaka a Tupou High. Pea whakawhie fia au pito. Pea koe tamata a ngā pe whoki en. He koe uhi o mahu inga, ke mahu inga ia, ai potu ngā ue ako, moi ngahi ako anga e siasi, i he teknolosia fo ou koeni. Ko tū uta ho tau ki whonua masiva ko Tonga. Koe kulawe ke teknolosia computer lab koeni nai hufi a niuhu. Whakawhie fia. Pa koeni palo mes mai he pure ako, oktoe a language lab. Ai kou tuipe, e toi ki hufi pe moia he tau fo ou. Koe uhi osi mahino pe ke tik tau tolu. Neongo ai ai rea whakapiritania. Ka koe mamani lahi, o aunga pe ke tau toi poto i he rea whakaesia. Rea whakasiaina, rea whakasiapani. Pea ka tau wholau atu ki Tahiti, Tahiti ia, koe kolonia whokia whalanse. O koe ke naurea whapiritania nau tolu. O naurea whalanse nau tolu. Pea koe me aia o kua pou lahi ai. Pehepe mo e pou ai tangata eiki.
Whai whekau koe ni e mau ako tutuku, a si mo te vea, ke poupou ki he api a koni. Ka tau te whito ki he ngāu e koe ni o whai he pure a koe tui pulot whinau. Koe whenga i ki teke mai ai tupou hai, ke tau wa koe ki he tuunga koe koe, ki mana wahe mai ko risko tupou kuin Salote. Ke tau tō. Koe tuunga ia, pa te tau lava pe tau tolu. Koe hui he tau toko si lelei, ka tau ki api ako. Pea koen, koe toi mea tau kou fia pe, ke toi pou ki ai. Koe whakahoko koen he pure ako, o toi whakamāwhanang e tau whetūtaki, pea moe All Saints Christian School, Christian High School i Brisbane. Koe fu matapā e ni ia, ke ona pe he u api ako la lahi ange, ho tau siasi, o ikai ke tau lava o whetūtaki whaka internet se nolo, ke ha tau brother and sister school. Lava re rei pe he tupou hai. Koe tau fo owena, mana tau fo o. Mana tau fo o. Koe rea high school whanau wako, o kuhinga ia, ko mou osi mau lea, koe korisi. Aia kuhinga koe teui oi mo ui kakato. Pea aku ui rewa ai potu ngā wea ko ai pure anga, pea mo siasi, kai tau te whito ki he pure anga, koe Ministry of Education. O kuhinga ia, koe potu ngā ue, whakasewā niti. Koe whakasewā niti pe koe civil servant. Ki hono a koi oi whanau hangeko ki mautolu, oi whonua. Mei he ako toka mua, o au ki he ako whaka university. O tau whakawhetai he whainga ko whakahoko he eik paremia. O tau au ki he kamata, oi ako whaka university koi i Tonga ni. Ko eni ko hokosia e tau siu peri tai a moni oi api a koni. He tau ni. Pea koe whukawenga mawhatuki-tukia kia te tau tolu. Ko tawa o siu peri tai a moni. O ikai koe uhinga ke tau tupe o whakawhetai pepe tau tupe tai ngā wei. Ko mamani koe tau mua rerei pau ke ngā wei. Ngā wei ho tau siu peri tai a moni ke ngari koe tai a moni moni. Nau kau mai whoke katoanga i ho tau siu peri tai a moni. Tau ni mangofulu maono o api a koni he wāwhe taha hiwa. Pea tō mai whoke COVID tahiwa o wesi alahia e ako. I tongani kotoa. Au ikai a taha mea mei he otua. Whakawheta. He oku hoko ai mea kotoa pe ki he lelei a ki nau tolu o kutui mo ofa mo mate aki, ko uhingai mate aki i whanau ngā wei. Ofa ki he eiki. Ngā wei e mea kotoa. Ngā wei ho monu ia. Ngā wei ho ofa o mātua. Ofa siasi, ofa whonua. Ngā wei. O kai koha mea ke te tautu pe ki ta fie maari. Pau ke te tuo ngā wei. Koe uhi whakamoonia e te tui. Nāk whakahingoa whoke mala e wa inga o i Tupou High School, ko tapu tukulolo ki he kovi. Pea i hono omi e tapu tukulolo ki he kovi, ki he mala e oi ako, o uhingaia ke tau toa ki ha tuunga leleiangi, ke hoa mo i senturi wataha. Ko e kuonga o ngahi ilo fo'ou. Pea kua uwhia whamanatu atu ki he kawako tutuku mo ki mautolu whanau ako. Ke toi tānaki atu ki he taptuku lolo ki he kovi. Hange koe o he taptuku lolo ki he kovi. Hange oku si itu toko taha.
O fie mau hano hoa. Aia koutou tānakia. Tap tuku lolo ki he kovi, ka tau tuku lolo ki he lelei. Oku te whātāwange whānau wako, ke mou hoko koe whānau wako, ko mou tari ai eiki ko si sukalaisi, ko mou eiki huhui. Pea ko ia ai si pinga le rei taha o yako. Pea kua ne whai mai ho tau whakaawhia, ai kia te mou tolu ai ioke a sisu, pea mou wako ia te ia, he wha o whare ia te ia, ai ngahi kawei koula o Tonga. Pea te mou toki hoko ai, koe whānau wako o ku whonu i he poto moe māma mo onia. Koe a usia ai toko taha tū ki mua i he malai o yako nane pehe. The wise person doesn't give the right answers, but poses the right questions. The wise person doesn't give the right answers, but poses the right questions. Koe whatonu rea vai ki ai, koe tō taha ne maue poto, koe tō taha ta mai viviri i he ne whekumi ki he mooni. Moe mea ak mahu inga, e whānau ako kua upore i ki mou tolu, ke mou whekumi ke mou tare niti tau taha. Moe malae o mou fie ako ai. Whakawhie fia, e kusio o mau pare ai whanki whanau o nau he hospitality, pia moe food technology. Koe ahoni, koe mau anga pa anga lahi taha ai pure anga, o mau ia me folau ewe ewa. Koe folau ewe ewa, o ne fu ufie mau e ia, ai kakai o nau poto i ngawe i he food technology. Hospitality industry. Koe me aia he kahau. Pea koe kamata ni, kamata he ako, kamata he api ako. Koe uhi e iai ni i hia, he keke nā wau nā tolo university. Ka e lava pe he food technology, pea moe hospitality industry, o mau e ngai certificate, kaka me certificate o diploma o degree. O ki ai toko lahi i tongani o nau si tua mei he taki mamata. O kai ke nau mahu inga ia i he mea koen koe taku mamata. Ka koen pe ko talat whanau wako. Ka whaiwhaiange o mau ha mo whainga maarie ke mo wako. Hawhahinga e ria pe o taku mamata. Koe me ain e mauai ho mo ngā wei tongani. Pe ak fufia mau ia i muri. Ka kou tapoat ka ki mou tolu. O te mou sio lalo ki he food technology, pe te mou sio lalo ki he palama, sio lalo ki he langa whare. Ko palama en mo langa whare, kune awe e tau kakai o whakangā wei inu usila mo Australia. Pe e pehe ai food technology mo ngā hiako ke eria ke taki mamata. Ka kou fia lai pau pou, ki he ngahi hala ko ia, aia ku tofa he siasi, ka maa e pure anga, ke tau toi tokanga ma kehe ange, ki he mea koen koe tak mamata i he kahau. O kōkore ke ngata mua he, ka tau mana tuange e tengi hia e ako maa o lunga ko Tupou. Peke ke utoi kamata e tengi hia ko ia, ko hi he ko tau osi, si tepu ki tau tolu, ki he me a koe ne usi tangi ai. Pea ko ilo i pe o kia e kahau le lei o e api ako koe ni. Tau hi peha tau ki toko lahi pure ako, o te ai ke tau toi toko lahi ang tau tolu. Koe uhi whai ngofua e ako e whanau. Koe uhi he koe kau whai ako, o kai ke fie mau, ke toi toko lahi ang e nau whanau ako he toko whanoa. I he kalasi. Whanau ako, o kuiai u api ako private school i Tongani. Koe u api ako e mamafa taha he totongi. O kau hoku whakamoko puna au he ongo api ako koe ni. Pea koe mea mamawhai,
ko nau sila pa ki nu sila. Pea koe taha, o toko taha nima pe ia ke whaia koe taha. Taha nima pe wa o wanoa. Ai aku lava rewa, ai whaia ko ia. O inasi, talanoa, pea moi ki tamasi, moi ki tahine ako. Kotoa. Pea whakalaka pea lele ia e ako. Pea koe ku tapo at peka ki mou tolu. Mo wako ke mou poto whanau. Koe uhi, tokanga ma upe o te ke alo ta utu i mui. Whenga ma upe ke ta utu i mua ke whanongo rere ke rea e whai ako. He toko taha pe whai ako. Koe siasi, tau kei masiva whakapanga. Mahino pe ia. Ka koe me ako o ku poto ai whanau i he classroom pe koe iki ai kalasi. Koe uhi he toko taha pe whai ako kai toko taha nima ene ki kalasi. Pea mahino pe nia mea pe nia he Palestini ako. Pea moe pure ako. Kako ki tau tolu koi tongani tau kei masive siva. Mau tokanga ki he rea ai whai ako. Nea ngau mau toko whango fulu tupu mau tolu. He ako e siasi ki he kalasi ta. Kako mahu inga ke mau mau ai re soni. Me ako talat he whai ako. Maria i au i he whakamatala ko ni he whai ako. Ai angai vahe o ta wako. Ai ko uraki ko ngai tau mākai mahal ko mākai whānoa. Pak hono toire vai tau foi mākai e ono noa. O kou kore ap whānau Tupou hai. O wai tuku ho mautokanga ke mautoki rere aki i pe ai ono noa. Mau lere i e fukam he whānoa he mahu inga whānoa. Mahina? O mahu inga apita ke huu ko ako i he loki ako. O kuia e kakaia he Pasifiki, o teke ke naulawa nā tolo hua ako. Tau monu ia tau tori Tonga, neongo e tau whihi, neongo e toko si e kau whai ako, ka o tau monu ia au pitang pe tau tori ai Tongan, i he toi Pasifiki u whanua ni. Whanki wheitu uta, whanki wheitu motu, koe ni ihi au nau lue ha maire whiha, ke nau hu he loki ako. Ngāwe ho monu ia, koe uhi, koe loto ia, o kutui mo amanaki mo whakawhetai ke eiki. Whanau ako kua ose ki rea ia. Pa kou kore atu peka ki mou tolu, whakapoto-poto i Tupou High School, ho mou fia he Kirismasi, o wai o mui holo i he kakai o nau ino, o e kakai o nau iwi tapakasi, ko mou katak mo osi iloi pe kou iloi mea koto. Pa koe te alu he hala, pa te whakaapa-apa. Koe Tupou Hai, whakaapa-apa ai Tupou Hai ki ai pe. Pa koe te lue he hala, o te whakaapa-apa ai kakai o te whetau laki mo ia. Ka te sio atu o hauha mea rere, pa te ki au ke tawha aki. Ka te lue pe ki te heloto hala, kai whiu mai e ka hono honi mai ke te au. Ta pe ko hai. Ai we, koe ki whanau e a Pilolevu me he Tupou High School. Mau ofa mai. Alu ke we hala, koe kata whakafua. O ai kata peke pāgi tua. Whanongo mawa wa mo hapai ke te kata. Whakafua. Ngā wei, fia, whakapoto-poto. Pea ofa ke nofo ia kalaisia ki mautoro, mawe keresi, Christmas fia, mo tau fo o monu ia o whātu. Koe koloa koto me e whakawhi whakalangi o e hone. Tahine ko Princesi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Koloa ia tonga kotoa peo tautari fia e koloa ko ia. Pule ako kau mai kau whai ako o e Tupou High School. E kolistu tuku mo e tonga kotoa pe tapakeke o e kolope.
Oh, lau maria mahawhana ya kon. Kai koe pai no hino. Ka koe ofa mo oni. Ia ko angani. Mga helelei. Mga tāpua kusua o tua. Tau tui. Langa haki ai ngaweni. Me tumu o ngaweni. Umapana o ko rawa o moi. O rau marie mo kai. O awe o akona ki pakatau hi ki panau ni o ai o ha o ai lo wa o behe ai fia ko fa fa do si lau mare ofa ko to me feito ona na kwa manak bea to fanong ki o te ngihia e ngā we ka ko hanga he pure ako kamata ke holo holo i te ngihia ka ko e Palestini ako tutuku e Palestini ako ko tui ko na o si ongoi a te ngihia o ke whai me vanga be ko e unwa e vai tuai ka ko loto me lau mari e Palestini ako ka mai ako tutuku o mau tui turi atu pe e mau tui ko tau mua le rei ke ngā we ko whai ngā mari e ke poke ko te tau kau ngā o whataha moia ki a kahau le lei he ka ke tau tui te ngihia ka te tau hiwa ho sana o whakawhitai ki o tua ko whakamalo ia o ko whakafonga e tua ke kātoa ngani me tala monu e mau he whaidona ka malo tuita mo whare a Christmas le rei me mo tau whau monu ia ko whai e rai ne ia he mea kone tō kaki a ki e whakamalo ngai mātua malo mo pōpō si kau whai ako Maroho mo ngāwe matea ki taoni. Ko tau whausia e whakausinga e whanonga ngā. Tau whia ko toa, mo māwhana. E ngāwe ko toa pēo e tau. E ki to e lawe atu. Whambe ko wawa te lotu, mo e whamalo a isi asi. Wasini ako ka māo potunga ako, mo e whatutu ko toa pē. O whai ki abiako koeni, ko tapu tukulolo ke kovi, ka tau tukulolo ke tau whaile rei, e koia mo e Christmas refia a taone. Whausi bea mo tolu ko au mai ke ngataanga, ka wako koe, tau ka hau te mo kumi hanga whainga maari e ke, ia ngahe ako anga pe ko hanga he ngawe, mau ofa atu, malona mo fō mai apini, whambeo kia haki aonga. Ki ngāwe koe ne siasi ki mo teo i, mo hoko atu ake. O ngāwe mo kumi, halelei maha tau whanua, ka maha tau ngā whamiri. Tatau pe moia ke pure ako, ko ke tatau mai kulawa e tau e whāko hulu maha whā, ko whai whatungia mai putunga ako, ka kai whakausi ngā heni. Ko popoa tau tarang fua ke whekitaki mo turu nuk whai. He mautui bea mo e paisene ko sutuku, whima peha kakai ke o tari mai e whanonga o whai atu. Ana e whai beho e whaami tau kamata i Australia, peo kei tū be popoa siasi. Ko sutuku eke nau whai ngā we i tau mua, ko e lotu me popou, loto fia i siasi. Na ko alo rewa e pure ako o kamata i Amerika, ka tau liriu o whakafuafua o tau iwi. O whaatika mo tolu, hiwa koe na tau whahe tau kau hiwa, lakanga pe Christmas i api. Koe tamai, koe whae, koe Christmas masani ia. Ako tui ki whaini no whai, o whake mo maho Christmas i lei, e tau hipe ke tau mo i lei, ma tau hao, me ngā he whai ngā tā, ko hika tau ikuna e tau koeni, ma tau teu ai pe mo maho malolo.
Ke mo tolo e kau ngawe, fok mai, hoka de tau ngawe. Ku bau beke hokat, e kai be tau tangata ke a koi. Kau bau beke tau hokat. Kau wako ki malolo be mo fok mai. Koen ko tutun ke whakatoko si be tau ako, pa mo pawe mai ke mo hao mai ki loto. Naka ke mo kau he sika mono ia koeni, o e tau ka hao. Kano whakatoa, o ke tau wak mo tolo heo tua, tau maa Christmas le lei. Mo tau fo mono ia, ke ulewere ka he whamalo. Koe lea whamalo ia, mai whahokot pehe ik Palestinio e sisi. Whawhekau toke tā te vita koloa ia hawea. Hokot ke himi whaosi, spela tuia e tax o e ako maa olunga ko Tupou. Koe whalawhalahimi ke whakaosea ke tau kātoanga tutuku ke wafe watolu. Kono ni mangiau wa ful mātole whalawhalahimi, ni ma watolu, o kātake mea ke tau hiva. O whaange ai o tuae, ke ne taki ho whanonga, o wana ke tu e noa, lolotonga pe e tau mawai. Ke mo o moia i o hala fua pe, ke mo o moia, lolotonga pe e tau mawai. O whaange ai o tuae, te ha mea te ke fōwai. Teu ai pē ki he langi, lolotonga pē e tau mawai. Ke mo o moia i ho halafua pē, ke mo o moia, lolotonga pē e tau mawai.
Ko e sia te whalau ai ako maalunga ko Tupou High School ki e tau wawhe maua tolu eiki taki ao. Whakaukau nei tau ia mea whiripai wahe wawe stawha ki e tahono. Pea ko whenā pāse a ngāhi koloa. Ko mau koloa ai kolisilolo tonga kau mai ako tutuku. Pea pehe whoki ki he tonga ko toa pehe tapake ki he oe kolope. Pea tau tari koe ki he koloa koia. Whamao po ki tau tolo e ahoni. I koloa na tō me tahine whalawhe, whakalangi o e ahoni. Tahine ko Princesi Salote, Mafile'o, Pilolevu, Tuita. Pea koe kakato i e whatungia o e ahoni. Mo e tāla monu ai pe. Ai tau letio valfitu poine nima e whae ma ki he tax ai sia ko mo ui au ngā ki e tau wawhe maua tolu. Ko senti makarita ala koka whare maka. Taksia o ia ko maalunga ko Tupou. Kau maa whoki ai nihi ko tope ko nau lava i lelei e ngahi polokalama ako. Ai ngahi kolis kehi tongani. Pea mo ngahi tāla monu o ko whaka o mai. E ki nau tolu ko tope kau kolis tutuku. Kau maa ai ngahi mea ofa. Whaka o mai me kau kolis tutuku ko tope. Oku nau i ngāhi whanua i tua pule anga. Ka kua au taki mai o whaitoko nia ai ngāhi tānak tuunga ko toa pēk whahoko i tongani. Houane o ko mea atu e tahine whakawhi whakalanglangi. Iai ai Palestini o siasi kau maafoki ai Palestini ako. Kau kolistu tuku pēr mo e pule ako moki nau tolko toa pēk. Nau whakaike heka ai mea atu ai whakawhi whakalanglangi o e ahoni. Fie whamalo i ai pe sponsor o e ahoni, kau kolistu tuku kotoa ai sia ko moui au ngā. Pea pehe whoki ki e sia Highness, whamalo atu ho mo walani mamai. Pea tau kau whakataha, pea mo e tānak tuunga, kau maa hono whakawa o e loki interneti, Zoom koe ni. Ka koe whawhainga mālia i mo whawhainga fua ai ako i he Tupou High School. Tumua ke mau tatau atu hei mo kau whaiwhatongia. Ai le te o kau mai tau live streaming. Ai valfitu poine ni ma e whae ma me he sia ko mo ui au ngā. Koe whaita ko pita, whiria paea. Kau mai toka ngai e tau Facebooka ko Tupou lea. Mo e tau le tio ko lisia te tanatohi ko Naomi, mo ni ataka fua malo au pita.